Ora South Africa lapha nakhona into yonke le nto kodwa nxa yesikhathi angiboni ukuthi azolida ngoba kumele ngihambe ngelinye iproject lapho nakhona ngizothatha khona imbiza ebuyela ekhaya so sizongena ngaphakathi njengamanje khona-ke la esibayeni lakhona khona-ke lo mcimbi omkhulu abantu baningi yonke le nto so wonke abantu bakulendawo bakhona bathenda so njengenyanga-ke sibakwenye indawo so angazi ukuthi umuntu ufikile zothenda abantu zobonwa ukuthi msebani bani angifakele ngisho isudu ngikhokele nje Jongo! Kodwa isikhathi mina ngibe sengihamba kumele ngibuyele